Manibulise bethuna ndinamkela kuMamgobhozi TV. Sekulate kakhulu mandinganilibazisi njengoba nibona ititle yevideo uba uMpumelelo ebelive yaqala ke okanye ndiyaqala umbona elive ever since kokuvakele ke ba kukho isehlo senzeka eMzumbe apho kuthiwa umntu owadutyulwayo. So I guess uyabuya ngoku and ke siyazi uba izingane zesithembu season 3 uyaqala next month. So ke uMpumelelo uye wa live encokole ebulisa nabantu ke bebebusy bemgezela ngalento yoba yiLion. So ke bebusy bembiza ngebhubesi. Uthe elive njalo ke wajoinwa ngumnqobi unyana kasista katatakhe, siyamazi ke kwi-seasons eziphambili kuthando nesithembu. Wangena naye umama kaMnqobi unoMpumelelo ongodaba okaMpumelelo esimazi esive kule season kathando nesithembu intsha uba akasavani nobrother wakhe utata uMusa Mseleku, I'm sure niyalazi ibali. So ke nanku ilive kaMpumelelo nizambona ke uMnqobi naye ngena kunye nomamakhe. Nalibhubesi usoshabeni sibindi hayi lutho andayaza ngikho shabeni mina uma usoshabeni. The current season of uthando nesithembu is finished. Ayakakapheli mfethu, sazolibona nje ibhubesi lapho. Sazolibona ibhubesi. Sibindi yabulala, sibindi yaphilisa. Take care of Shibase from hallelujah. Kuzoba njalo. Itheni nje le ngoma le uthi Lion of Judah ishoni phela. Onke kuhamba kahle lapho kini bafethu. Mina ngithokozela nje ukuthi ngiyaphila. Impilo kuphela ebalekile, akukho kunye ukuthi ubani uthini. Hayi asisakunaki-ke lokho ke into esiyibonga nje ukuthi impilo. Hey Magic. Oh, bekaba kanjani? Hayi mina mfowethu hayi. Angikhali. Hayi siyabonga ngibambile la. Ngibhizi la ngishaya amabhodo. Uyazi nami. Njalo ke. Ya magobo. Ukuba wena njalo. Magobo. Usukalile. Yazilungisela isithembu sami. Tshela. Kuyoze kuqonde. Akuze kulunge kancane ngiyaphotha kunjani? Lapha. Kanjani? Amen. Hayi, ilive. Uthi ngizonifonela esayidini. Angizazi phela lezinto mina. Hayi, ngizonifonela esayidini, uthi ngimfonela manje. Alright so. Ubuziwe ke uMpumelelo uba uphi unomtiritiri, wachaza ke uba ukhona kodwa ke akafuna uveza uba yena uphi ngoku. Utshilo ke wathi yena akekho seshabeni, ngumamakhe ososhabeni. So umayeni ke sana usekowabo, akekho seMzumbe, njengoba nje si-curious nje uba hey uphuma ngwabi ngabe useMzumbe, uphuma Khumalo ngabe usesemzumbe. Na uMpumelelo ke nimbonile uba uthe wongena udabawo wakhe akafuna uthetha okanye mhlawumbi afuna uba athethe kakhulu, wavele wathi uzabafowunela ecaleni. Siyavuya nje ke thina ke ubona uba hayi shem bayevana bona bayathetha at least ke. So loo nto isinika ithemba uba kozawuhambe kuhambe mhlawumbi utata uMusa Mseleku azilungise izinto nosista wakhe uba akasele ezilungisile, because I know kuTikTok kaNompumelelo abantu bebethetha comment section yakhe balungisa izinto nobrother wakho. Athi okay mhlambi ke besitsho nje ususa abantu emva kwakhe asiyazi. Nawe enye into athethe ngayo uMpumelelo ke ile season intsha ka izingane zesithembu ne-season entsha izingane zesithembu. Uthi hey hayi kuzabe kufiwa, so ke we looking forward to it. Umpilo benikhe ndamva elive esithi izawudlala apha ekuqaleni kaMeyi. Ndaphinda ndava abanye abantu bethetha nge-25 kaMeyi, I don't know, but ke sizawubona. I'm sure as soon as kuphela uthando nesithembu kuzabe sekuqala ke ngoku izingane zesithembu. Enkosi ke bethuna ngokuthi nibukele le video, khanikhe nitsho nina abanecinga ntoni ngayo. uMnqobi niyamva phofu uba uthi naye uyazilungiselela isithembu sakhe. Ndiyabona uba naye ke ulandela ekhondweni likamalume wakhe. uMamgobhozi yanibona kwivideo elandelayo. Bye.